मैं मखरमजरी इम्पैक्ट न्यूज़ ने ngasi ayuk pung mari minute kuntra truk chapa matamda ha khiba 6.8 Richter scale gi yuar ha badugi kogi update pujargli aduga maruin update talak ngai da hariba yuar ha khiba ngasi 6.8 Richter scale gi epicenter si Tamelong district ki Imphal kilometer kuntra manga rom chalaga leiba noni da ki kilometer 10 rom changse laga leiba irang turen gi mamang thang basarukta kogi Nagazang hariba mafam sida epicenter oikibani adu hariba epicenter point sida kogi reporter namerapung bisorji susang kreatu basang ringa da noni gi akoi badam yoi mari asopan thengnarakhi aduga ayamba yum sing amadi school sing lorena church sing kairaga lehuba yamna tamthi mong le huri aduga Imphal to Zirbam lambi da su lambi chatok sin yada mong da nung se lambi da ningkhairaga lehugi fium phangi aduga ngasi gi yuharaba sida hojik pawgi oina mioi taret laikhidre aduga contra homdoina khara akan momong da sathine sokre aduga atop kayamana minor injury yam kana sokta momong da sokre aduga 33 di kitang luna sokchele soe aduga taret laikhidre bsigi manung da amana tabung khokta geni aduga ahumna leima khong ama jeribam ama none aduga taret subasana luwang samum da geni aduga luwang samum siga leima khong gi laikhidaba makhoi mari sigi di khoi da report leijare ahum tabung khok jeri amadi none gi se laktri aduga hojiki oina leima khong da laikhidaba music gi minglauk thokcharge ahambada Anita Darji aduga Elias magi atopa mingsi Debu Devi masagi chahi yankhaini mahaki mapurobagi mamingna Bhim Kumar ni makoi mahaksi laimakhongi Prem Nagar da leiba misagni aduga mahaki masunupi ogedoriba Anita Darji laikhidrebi sigi masunupi ogedoriba Varsa Darji aduga mahaki apokpagi mingna Gopal Darji Amita Darji gi machanupani Gopal Darji sin aduga Gopal Darji sigi machanupini Varsa Darji chahi tara katagini mahaksu class 4 da tambani do mangsi laikhidre mahaksu aduga mako emung sita Gopal Darji ne Varsa Darji machanupi ne aduga Amita Darji Gopal Darji gi mama sine aduga Gopal Darji gi machanupa koi Sachin Darji haba makoi mari se yum sita leibani adu hairiba yum se koi thaini gi ariba koi leibak na leirang hairaga saba dum yum ni building nate masina nalakpadagi Gopal Darji gi machanupi chai trai thoi khatangai ribi Varsa Darji amadi mahaki mama Gopal Darji gi apokpi mama Darji su yankai maksi laikhidabani aduga machanupa Sachin Darji na makhong da kharasue yam kana sokpanati Gopal Darji ga machanupa Sachin Darji ga dingore aduga atopa laikhidaba amana khogi luwang sangma makha lekai dagi Moirang Them magi mingsi Moirang Them saratni chahi yankai mari apokpagi mingna em tomba mahaksi sokpanate adubu pakal masi pakat pahata thagat padagi PP lower padagi ngasi Rajmeti City Hospital da laikhidabani hairiba mioi mari sina laikhidabami singi mingni aduga ahum amagi mingdi hojik pawgi on laktri adubu hojik kari makha taba update lerigi habse khogi co anchor Sangeeta dagi khangbinas. Thank you, Raj. What we can tell our viewers is that hoji state cabinet the emergency meeting am pham gre aduga hoji government spokesperson Minister Okendro na hoji media da briefing am tawani akhoi impact ki journalist khai hoji adu da mapham da yoksang gre aduga Raj hoji khoina update phangjaba da rims ta khoi soktana admit to kam mi sing se 47 injured people lai raha hai aduga si jodana khoi 4 injured people hoji mo admit tawre na hai ko adagi latest akoin hoji phangwa pauda NDRF ki habadi National Disaster Response Force ki 75 personnel moi teams ama koi hoji Imphal da thungre hare madu ki khoi visuals adum pijara kani aduga next na si akoi ki AN32 plane Air Force ki AN32 plane dagi ni moin hoji 75 NDRF ki personnel Imphal da thungne se aduga C17 Globe Master aduga 1L IL-76 plane से हो जाए हिंडन है उत्तर प्रदेश के हिंडन एयर बेस तब हो जाए डिजास्टर रिलीफ की पर्सनल से स्टैंड बाय दो इन हो जाए लेरी हारी मसी सेंटर न सुमसी हम फोकस तौरी बनी बिकॉज अकोई की डिजास्टर से इट्स वेरी सीरियस अदुना हो जाए से अदुगा वन मोर थिंग अकोई न कोई व्यूअर्स अकोई न है बेयारी सिना आफ्टर शॉक अकोई सीधा आफ्टर शॉक से 3.3 मैग्नीट्यूड के आफ्टर शॉक से अराउंड 9:30 AM द अकोई फर्स्ट टाइम अकोई मसी फील तो गया है ये तो मसी दी डैमेज की पाव गुंबदी अकोई जो फंगद्री अकाय तो अशोक पर लिखी दे 9:30 से ता चौरागना 3.5 मैग्नीट्यूड की हौजे भावदी अदुगी अकोई न्यूज़ फंगत्री बिकॉज ऑफ द आफ्टर शॉक की व्हाट हैपेंड इन द आफ्टर शॉक है बसे तो हौजे भावदी अकोई इंजरी में हमसदी मॉर्निंग की अकोई 4:30 की सिवियर 6.8 मैग्नीट्यूड की क्वेक तो गिने अकोई हौजे भावदा डेथ ओरो नत्रगा इंजर्ड की अखोइना डेटा मैम पीबीरिसे अदुगा अंगोम लेकाय दराज अखोइगी मी खरा अशोक अपन खा यावग्रे मसीदा ओइनाम अथोइबी चाही त्राइपान को माना होजिक जेनिम्स तमा होजिक एडमिट तौरी मासिना मेघावरन की मचान पी ओइदोइनी वांगै अंगोम लेकाय दगिनी मा मकोक तयाम साथीने सोखरि हाइली अदगी
ख्वांग मखा ख्वांग दगी मासे फ्रैक्चर तौर है मासे थंगनब बिल्डिंग कोलैप्स तौबदगी मासे सोखिमने है अदुगा अनी सोबदना थौदाम परमेश्वरी चाही निफु तरेट मासना कोंपाल खेत्री लेखाइदगी मासु कोकता मासे सोकपजाने अदगी अहुम सुबदना लोंगजम देबान चाही निफु मासिना युमनाम खुनो अवांग लेखाइदगी अदगी मैसी इमुंग मनुंगी मोई मी से मरी नि सोइसे लोंगजम देबान चाही निफु अदगी लोंगजम इचौबी चाही तरा मरी मसिना मसानुपी ओइदोनी देबान सिगी लोंगजम ओतोंबी चाही कुनिपान अदगी लोंगजम पुसिता चाही कुनमंगा अदगी अमा युमनाम खुनो दैसु अमा असोकपम मे यावरे टीएस उमाकांता अदुगा हुजिक जेनिम्स तगी अखोइना अखोइगी रिपोर्टर खाइना चपदा पावम फंगजबदा जेनिम्स की मेडिसिन की न्यू ब्लॉक की 4th फ्लोर द सीलिंग दो कायरक्तना अदा मोगी पेशेंट पार्टी द पेशेंट में एडमिट ऑफ द लाइंग ब लाप कांगबु दुगी पेशेंट पार्टी की मी अमा से मासे इंजर्ड ओरे हारे हुजिकी जेनिम्स की मेडिसिन की न्यू ब्लॉक सीलिंग से किंधरकपदगी अदुगा ngасai से जेनिम्स द ब्लैकआउट चलेना सु अखोई पाव अमा ताजै मसिगी सु अखोई डिटेल्स कोन अदुम पुजरके राज ओके अदुगा होजिक लेरिबा कंडीशन असिदा मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबी सिंह ना मरुइना राजमेडी सिटी हॉस्पिटल दा ngasi ayu angan bada chalaga akoi asok apan sing layang liba akoi asopan yaur view sing ka unakre aduga unarga tholok matam da media da press da phungdo matungina prime minister narendra modi ga aduga home minister union home minister rajnath singh ga telephone line da wari sanare aduga center is ready to help whatever they can do center na angam mateng hariba akoi earthquake ki kari kari mateng tobi age abse tawni habi hom phundore duga maroina manipur gi miam da mateng pangbi haidana koi mateng si mipum khudi mona pangbi haidana chief minister na su appeal tawri at the same time hojik koi gi cabinet ke state cabinet ke mipum su pangthu ye duga mipum sek loi buga koi gi education minister aduga koi government gi cabinet si gi spokesperson su oriba manipur government gi spokesperson oriba warangtem okendrona koi presta kari kari decision lau kyo maru ina koi compensation aso apan yauba yung kai tek mayam sita compensation pi bagi wapam si ngasi gi chief minister gi secretary da pangtu iba cabinet gi mepum sita khana gani ha bagi wapam chief minister na media da fondo khibule ramani maram aduna kari kari detail da khana khara bagi kari kari mateng pangedro ha basi miku khari matung da morangtum okay rona media da fondo ni aduga state ki home minister obiriba deputy chief minister obiriba gai khangam na ngasi pung ani da su ngasi gi earthquake siga mari lena press conference kawri madu gi report sum yam da pujarke aduga hauji atopa asopan nangba ko gi manipur gi maruina ima kaithel yam chauna so e adegi doilalen gi kabo lekai da yum ama pura ninghai khre madu gi am chauba kwaidegi ninghai ba achauba se imphal manung da maduna oiri aduga minuthong gi crack set padi lambi chathok chin tawba yada ba musu lere masira ta pada ko gi kaisampat laimajam laikai gira leiba moirangthem gopal gi yum haitare ma gi su floor ama namdarak padagi ma gi chaurangna lupa lakh kunmuki haitare yum siga yauraga adugi mayung gi manung leiba pochai mayam si yauraga lakh kunmuki pochai amata thokre aduga atopada sega road konjeng laikai da leiba rk biragi magi mathon ohum saba yumni mathon ohum saba sigi makha thangba saruk haitare masrida joining gi pillar siga pillar ga bim ga taina ba saruk si masida kairak padagi charan lupa lakun muki amata thokre aduga waheng lekai hai tare ko impact office ki impact tv gi office ki hek maning da leriba lekai waheng lekai hena sukana ba waheng bom lekai sigi waheng bom gi bohol gi yum da su amata thokre magi amata thoi si ma ibohol gi yum si masam ton ningharak banate maga thangna badalai ba awang thang badalai ba mathon ani gi building gi phalang si kindharak padagi ibohol gi mangon da tasalakna mangon je pungai kare masira charan lupa lakh ani mukki amata thon khre sumai tawdana lampel police station gi manuk channa leiba fishery department gi changpham da leiba hana outpost haina su khangna ramba mafam sida leiba hujingna vdf ki personal sing leri vdf post ki santri tower mari yung sa maikai mari da tower mari yung mari sigi manung da amadi phalanga nang na hubadagi kasu soktre aduga ahum amadi thina sokpa da amadi totally collapse ore masi sinab so yadre aduga ani le hori badu su unusable condition le masi makata na sinab yaro habagi wapam lale at the same time manipur information technology ki park MIT park hai na khanariba mantri pukri da leiba park si mamang chahi 2015 ki july ke tarik mari da manipur ki chief minister okram ibobi singh na sanga ki bani hai riba MIT park ki building singi wall dagi stair kakat pum ko gi mayam si loina mak kai re habagi wapam sumasu leire masini hojibo ki leiriba condition si aduga ngasi koi anaba sing pukhanar pa hai tare rajmedi city hospital da anaba se mari hadi asok pa mari hai tare asok pa ngasi injured mari pukalak pata amal lekhi dabani lekhi dabasina luang chmum lekai digi morangthem sarakni aduga ahum asok pan yaw basing sigi manung da amana devika kawi mahaksi
Thangal Bazar da leiba Blue Moon zaina mayam khangnariba khoi restaurant hai tara achapot achathak yompham sigi mapu sigi machanopini Devika ma Almira na nanmani hairi aduga atopamna Langol dagi Rajesh hairi ba miyo NCD ma ki condition khara phabadagi mayumda discharge tawkhre mayumda halan khre aduga mairembam miyama khoyathong dagi nupi si mati chahi yangkhe matu churubi nupi ahanni mahasi mati hujiksu phibom khara kana sokpadagi Rajmedi City Hospital da dumak lairi laikenari Sangeeta hojik se akhoi Manipur ki Seismological Observatory of Manipur University na people data gi matungina ngasi gi akhoi gi quake sigi earthquake sigi intensity is second highest ne high the most highest in the 1957 da the 7.3 in the Richter scale high gi Swanan Zwar high gi high gi 6.8 in the mayam sin high ne ado hojik ma akhoi gi Manipur gi earthquake sigi da mayam na Sonia Gandhi na su ma gi reaction am pirakre Sonia Gandhi sin akhoi gi Honorable Chief Minister Okrami Bobida mana high say we will ensure immediate relief rescue operations and mana loi mating pangani hai daga mana high say quote unquote mayam na thamoi sok na manoi te deep distress over the loss of lives and destruction due to the strong earthquake na mana smana high gre adagi akhoi gi Congress ki Vice President Rahul Gandhi na sumana high say I urge Congress workers IYC and NSUI volunteers to extend all possible help have the NSUI gi mogi volunteers in the help tawna ba na mana Twitter da ba sine mana express so my thoughts me so my thoughts and prayers are with the people of Manipur and so mana high gra aduga Sonia Gandhi na so I hope and pray that casualties and destructions remain limited and mana so mana high aduga Narendra Modi na ngasai Assam ki Chief Minister Zawari Sanagre adagi Arunachal Pradesh ki Chief Minister Shri Nabam Tuki Zawari Sanagre adu matung tarakpada akhoi gi Honorable Chief Minister Okram Ibobi ga suma wari sane na mana Twitter da akhoi Prime Minister Narendra Modi na masi thagalakpani Prime Minister Narendra Modi si Twitter da yam active oiba social media da yam active oiba koi gi leba si han ba Prime Minister ni adu Prime Minister sin ngasi gi earthquake se thokhrabaga around 2 hours ki matung da pung ani ki matung da pung ayu ke pung tare ta ba swai sida han ba Twitter matam da koi Rajnath koi Home Minister Rajnath che hujik Assam da lei ma ga wari sanare adu situation si yang chena bhai kare habi opum phung adu ga same mathang gi tweet na pung tare sida mo Chief Minister Gogoi ga su Assam gi Chief Minister Tarun Gogoi ga su wari sanakre habi gi tweet tawrei adu matung da ayu ki pung nipan ta ba swai sida Arunachal Pradesh ki Chief Minister Nabam Tuki ga wari sanakre habi gi pau se pung nipan bau sida update tor matam sida Manipur gi miyam na yamna pena khide karigino Manipur ki Chief Minister ga wari sanadri ba karigino akoi epicenter oriba state ki Chief Minister ga wari sanadana atop state singa wari karigi sanari bano Manipur ki Chief Minister gi phone number Prime Minister gi office ta leitra ba jala habi wafum phaw phongdo ki yam chawba strong reaction ni social media da Facebook ta yam changdana viral oikiba adugumba post ama khangni madugi makha tarku orkpa yai chawrang na ngasi ayuki pung mapan tarkpa matam sida Prime Minister Narendra Modi na Pongdorpa magi tweet amada Manipur CM Sri Okram Ibobi Singh and I had a telephone conversation. I discussed the post earthquake situation in Manipur and Northeast. Manipur amadi Northeast awang poki lamdam singda leripa kagi earthquake ki matung da tholaiba condition singi matang da Chief Minister Okram Ibobi Singh wari sanagre haidana pung mapanda koi tweet se lakibani and probably tweet si ngasai gi koi Facebook ta mayam na sauna ki banwai ta pian da bodo madugi makha tarko ramba yan khali Sangeeta akhoi viewers the power so hygienic bana hojek earthquakes na so upon ki tamangta Raj Medicity ga CJ Hospital ga da free of cost treatment hojek injured mayam se free of cost piri aduna any injured kananum aso upon earthquakes na yaur batarasu Raj Medicity aduga CJ Hospital free of cost ta moi lying baya gani aduga hojek updates in rims ta hojek asok pa se 47 people se hojek injured admitted oi aduga CJ da na mi mari ni moi admit ta se aduga Raj uji NDRF ke mamang da ina panjagi bedo kitang ai update ama la aina ta 70 personnel ni moi la ise team ani khaido ga adu moi se hojik Imphal da yorokre ha ge aduga hojik center na masi stand by gi de oina C-17 Globe Master aduga IL-76 plane si se Indian Air Force ki plane oyo ni masi Hindon Air Base masi Uttar Pradesh se lai masi da Manipur gi earthquake ta moi NDRF ke personal se moi Manipur da yorok na stand by da hojik center na moi se hojik thamena si pauni aduga hojik ki di 70 NDRF personal team ani khai oga Imphal da yore na hai so that hojik khoi gi earthquake is any relief and disaster ki se moi yeng janna ba hojik bogi oina mi teret lai khedare aduga kontra homdoina yamna severely soe aduga atai di minor injury ngatani habi wapum lae aduga maru oina hoje khogi video journalist impact news ki video journalist namairapum Bishorjit
नोने की कोई नागा जंग है खंगरीब नागा जंग है खंगरीब मफम असिदा चंगसिन खरे मफम अदुदगी पाउसु मान पिरगनी मतम मतम की मतुंगिना कोई मयाम दसु अपडेट तौजगे अदुबु नागा जंग चंगसिन द्रिंगी ममांगदा कोई नामेरकपम बिसोरजेना थेंगनरकपा कोई एक्सपीरियंस माकी रिपोर्ट की मतुंगिना मियोय मरी यामना थीना सोहौरे हाबि ओफम लेरे अदुगा मरुएना इम्फाल जिरिबाम लंबीसी चटप यादमोंगदा नुंग अमदि लेबांग मयाम निंगायरगा लेहौरे हाबि वाफम फोंदोरखी एट द सेम टाइम चर्च स्कूल अमदि युम कयामसु यामना साथी मोंगदा कायरगा लेहौरे हाबा नुंगाइता मोंगदा लेहौरे हाबि वाफम नामेरकपम बिसोरजे वीडियो जर्नलिस्ट इम्पैक्ट न्यूज़ ना अयु अंगन बदा फोंदोकी वाफम लेरे अदुगा ngasi कोगी एपिसेंटर ओगी मफम से अमुका नंगसिंग जगे तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट की इरांग तुरेल की नोंपोक थंग मसरुक्ता लेबा अदुगा नोनेदगी ना किलोमीटर 8.10 चटपा किलोमीटर 13 हाइबे यारे हाइबे मफम अदुगा इम्फाल लगी ना किलोमीटर 35.2 मुक चलगा लेबा मफम नागाजंग हाइबे सिदा एपिसेंटर ओइबनी अदुगा मसिगे लेनुंगदा किलोमीटर 19 चंगचलगा हाइबा यूआर हाबगी एपिसेंटर सी ओइखिबनी अदुगा हौजे फावबदा अयु की पुंग मरिगा मिनिट 19 यूआर हाक्रो मतुंगदा हौजे फावबदा चराउना 24 आफ्टर शॉक है खर खर निक पे याखरे अखोइना फील तौदो वानी अदुबा 9:30 ददी अखोइना फील तौबो ngam 3.5 रिक्टर स्केल दा खरा कंतकपा निक बदि लेरे आफ्टर शॉक अमदे लेरे अदुना असो ngam दि करिगुमम ता यावन किबलेते हुजिक असो पन अखोइ कैजुअलिटी मयाम लेरि बसी ngasi अयु पुंग मरिगा मिनिट 19 ता हाखिबा अकनबा 6.8 रिक्टर स्केल की मैग्नीट्यूड की earthquake sina sohan khibani mioi tare ni tare se amana tabung khok tagini ahum laima khong tagini ama jiribam amana none dagi aduga amana luang samum dagini luang samu amadi laima khonggi me ahum puna mioi mari sigi detail pangjare tabung khok amadi jiri none gi mioi singse kanano haiba hojik identify tobang amjadri identify tobaga myam da dum update pijage aduga hojiki oina akogi yam sathi ba imphal manung da sathina collapse tawkiba destruct tawkiba si dulalen kabo lekai gi एस अरुणा है युबू की मागी बिल्डिंग चाउना कोलैप्स तौखिबसनी कोलैप्स तौबसिदा अशोक पंडित थोदोप याहुद्रे असी अना याहुद्रे अदुबु बिल्डिंग सिदी लौब यादव मोंगदा दुलालिंग बिल्डिंग से कोलैप्स तौखरे अदुगा अचौबा अखोगी दुलालिंग सिना तब दुलालिंग कबो लेकाई की सिना तब से अखोगी इम्फाल की इमा कैथेल हाइनरेबा कैथेल ओम सिगी मनुंगदा कैथेल अनि लक्ष्मी कैथेल अमदी कोई न्यू मार्केट है खंगरीबसनी अदुगा कोई पुराना कैथेल है खंगरीबसना क्रेक खरा चलौरे अदुगा मरुने चाउना सुइबसी लक्ष्मी कैथेल अमदी कोई न्यू मार्केट सिनी अदुगा हाइरिबा न्यू मार्केट अनि सी सिम्प्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ना साखेबनी अदुगा 2010 की नवंबर थादा कोई AICC की प्रेसिडेंट सोनिया गांधी लाक्तोना यामना चाउना संगाखेबनी अदुबु विदिन 5 years ता हाइरिबा कंस्ट्रक्शन असी 6.8 की रिक्टर स्केल दा लाखपता काइखिबसिदा कोई पोफम फंबी इमा कैथेलगी इमा सिंगना यामना पेंदब फोंदोनरली क्वालिटी मेंटेन तौदे मसेदा कॉन्ट्रैक्ट पीखिबसु कनादनो कॉन्ट्रैक्टर सिंगबु की मथक्ता कोई इंक्वायरी फाव चथबियो हाइबगी डिमांड लागली एट द सेम टाइम अतोपा अचौबा सोकपा खरदा कोई इम्फाल ईस्ट अमदी वेस्ट फाउदो फाउजन तमनरिबा मिनु थोंग सी क्रेक चटपदगी ngase युपुंग मापलोम ताबा सोइसिदगी मफम हाइरिबा लंबी सिदा कनामता लांथोन चिन तौबा याहन खिद्रे खोंगना फावबा चलन खिद्रे मसिन मरमोइदुना इम्फाल ईस्ट की लमलोंग थोंगदा यामना चाउबा ट्रैफिक की कंजेशन लेरे हाइबगी पाव लेखरबनी संगीत राजमसी अखोगी अर्थक्वेक से मैम होजिक एक्सपर्ट्स सिंह हाई से मसी अखोगी रीजन है नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट से हैज अ हिस्ट्री ऑफ पावरफुल अर्थक्वेक्स अदो मसी मरम सिना नॉर्थवर्ड कोलिशन ऑफ द इंडियन एंड द यूरेशियन प्लेट्स मसी ज्योग्राफी के छात्र ने हेना फसना खंगनी अदो मोइ सिना एक्सपर्ट्स सिना हाई सिना सिगी इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट से चाहिए हम द 4 to 5 centimeter मोइ से मूव towards the northward tawbagi maram ni because of this earthquake is happening and moina simasi high grab adumasi akoi ima market tang asi ayuki among destructions me am damasi yam na mayam da yam na nungai ta ma su oi gre ngasi gi se mayam sina yam pen da baba phum su mayam phongdo na rendi masi mogi khatang ta si ngasi okay ima singh ki pen da wafam singh impact news ki reporter sub editor किशोर चंद्र वांखेपचा लौरुबा खुद विजुअल लेजरे अरुगा बाइट्स लेरी इमासिन करी करी फोटो के हैबदु मणिपुर की मियाम दा हाक्तामिनस ngasi khaidel si sare haina leire harau ngai oidaba ngasi je quality mental tauramdre quality leiramdre haba ngasi check nung ningai rei ba check adaga da moi pleasure tauriba belamati amta yauramdraba ado kaithel ani sina ningai re ahum suba kaithel simana crack chalhalle machi sarkar gi achauba soibane na ima hoina hainingi ado ima pen mayam si qual suyauna siraba siyauna
मियांगी पुचाक तामफम ओइबा मणिपुर खुनाई सिगिदमक्ता हिंगनब इसाइसु सेमदा अचौबा मफम अमं ओइरिबा पोचिदा क्वालिटी कंट्रोल तौदना साहलमीबा गवर्नमेंट गे असोइबसे अथुबा मतमदा अखोई मसी इंक्वायरी अमा चलहलगा मरी लेनब अथॉरिटी दो मसे लाना तौरमीबा ठिकादार ओइगेरा गवर्नमेंट गे एम्प्लॉय ओइगेरा एनी पर्सन मसिगा मरी लेनब सिंगदो दंडी पीबा पामे ngasi खैथेल सी सारे हैना लेरे हराउनङाई ओइदबा ngasi जे क्वालिटी मेंटेन तौरमद्रे क्वालिटी लेरमद्रे हबा ngasi चेक नुं निंगाइ रेबा चेक अदगेदा मोय प्लस तौरिबा बेलामति अमता यावरमद्रबा अदो खैथेल अनि सिना निंगाइ रे अहुम सुबा खैथेल सिबना क्रेक चलहले मसी सरकार के अचौबा सोइबने नै इमा होइना हाइनिङे अदो इमाइ बेन मयाम से क्वाल सुयौना सिरबा सियौना मियांगी पुचाक तामफम ओइबा मणिपुर खुनाई सिगिदमक्ता हिंगनब इसाइसु सेमदा अचौबा मफम अमं ओइरिबा पोचिदा क्वालिटी कंट्रोल तौदना साहलमीबा गवर्नमेंट गे असोइबसे अथुबा मतमदा अखोई मसी इंक्वायरी अमा चलहलगा मरी लेनब अथॉरिटी दो मसे लाना तौरमीबा ठिकादार ओइगेरा गवर्नमेंट गे एम्प्लॉय ओइगेरा एनी पर्सन मसिगा मरी लेनब सिंगदो दंडी पीबा पामे। जिस बिल्डिंग में सर हम रहता है वहाँ बहुत नुकसान हुआ है, दीवार भी गिर गया, जैसे जीना भी हो गया, पिलर भी हिल गया, बहुत बाल बच गया। 6.8 आया है, अभी हम दिल्ली में फ़ोन कराया तो 6.8 आया, टीवी में दिखा रहा है, बाल बच गया, बहुत नुकसान हुआ है। मणिपुर इज गुड। खैदेल अनी सिदा कमदौना फंगनी चा निंगाइ रे अंगक फंगना पिलर मयाम दुसु निंगाइ रे निंगाइ रिबा पिलर जे निंगाइ रा कोइ नन सिदोरि सिरनी खंग जगह दे कोइ चंगोइदना अदुना दि सिदा इमाइ बेन चंगदना आई सिजरगे हाइबा मिदि चंगबा याय कनासु सिनिंग नते खैदेन दे लाइबसी हिंगजगे सिबा यारोय इसाइसु हिंगनबा इसा हिंगनमने लाक्चरिमने अदुदा दि खैदेल अनी से निंगाइ रे निंगाइ रमनिना कमाइ चंगमनी सरकारना तोमिन्ना लेथोगा अखोइगी इसा इशू आइगी इमुंग मनुगी फैमिली आई मंत्री एमएलए सिंगी नत्रगा फमजाव पाइबा सिंगी दे अमता यावदे नोय सिजरो हाइब्रा नत्रगा दि अथुबा मतमदे इमीडिएटली खुदक्ता लागा इंक्वायरी चटपिरगा चपचाबी एक्शन दु लखर पियु इमाना फमैबा मोफम छे चही यांखै हेना सुरबनी इरुमा केला जे हौदोक मिनरकपने बको असुम हाइना मोइना फजबने साबिरे हो खुजि करी दमक्ता नो मोइना अचुक यामना चंगलबा पैसा सिदा मोइना सुयामना निंगाइनबा साबिरमिति करम मरमगिनो करी दगोगिनो अखोइना हाना फमकपदि अकाय अतोय मरका फमकपदा करीबता छोलक्ते इसिंग थुमननि मानी अदुदि कायरक्तेगा फजबा युम थानगा काइबिरिबसिबु करम गवर्नमेन्टनो ngasai works मंत्री रतन लामे पीडे की मंगी बाबू लामे आईएमसी की एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लामे चेयरपर्सन लामे सिनतना हौजिक कनामता लागते अदुना अखोइदि हौजिक से सिम्प्लेक्स कंपनी ना मरोइना इंडिया की ओइना ममिंग लेरबा कंपनी निना इमा इबेल मयाम सिगी कंपेंसेशन से सिम्प्लेक्स ता तानबा अदुगा अखोइगी अल्टरनेटिव अरेंजमेंट अमा अथुबा मतमदा मफम जाबदा पीबा हाइबा खोंजंग सिदैदा इमा इबेल मयामना चपचाना हौजिक सिद्रिबो खोइ ngasiदगी खोंजंगी संगजलनी चीफ मिनिस्टर ना पीडब्ल्यूडी की अखोइ मरी लेनबा मयाम अमा कौदना तामो गिल होय कौदना खना नैनादना मयाम तव मतमदा अखोइना कइमता खंगबा नते मथकी अखोइगी कइनो प्लास्टर तौरिबसे काइबनी कइमता मनुंग सोकबा नते मोइदि नुपी अंगांगनी कइमता खंगदा तोइनी सारना चीफ मिनिस्टर दा हाइबिरे सार चीफ मिनिस्टर ना सु तामो गिल की वा लौबिदना ngasi अदो दुम सि तौबनेना अखोइसे थाबिरे अदुगा हौजिक फावबा अखोइ हजिल हाइबसि याबिदना ngasi अखोइ फिबम से थोइबने हौजिकते अखोइसे अवाबा कंडीशन अदो ओइरबनिना हौजिक पोट मरु ओइनदि सिम्प्लेक्स कंपनी ना लोइनमक कइनो तौहम थोकपनेबा इमा मयाम से लाइबक फाबगी नुगिन पोबता हरमदबगी फाबनी इमा मयाम पो योंजदन yang tinggal matam दा हरम तारगदी इमा बे लोइने सिब ताबनी सरकार की माइगी दा कनाम त आई मिनतदि कनाम त लाकुदे चिमिस्टर लाक्ते ग खांगम लाखरबनी ngसिया ग खांगम लाखरबरा चिमिस्टर लाक्ते मरु ओइने चिमिस्टर लाखफम थोई अखोइ मपु ओइबिबा छिगी ग खांगम लाखफम थोई लाक्त्रा इंजीनियर मसामसु कइदोरगे हाना हंगबम थोई अखोइ कनाम त उदे अखोइ ngasi gi laibak thiba thौदोक्सी अखोइ नोंगालमदाइ द थोकपगी फरमबनी मसी कइगुंबा मियाम तिनबा मतमदा तौरमबो ओरगदी मयाम जिने खाइनदना सेंथोकनबो होनबदने खाइनदना मयाम जु सिरमबे याय गवर्नमेंट मसी सेंबी दोइरा नतगा साबी दोइरा अनोबा मसी सेमगदि अखोइ यादोबो मानद्रे अदुना मसी अथु मतमदा साबी दोइरा कइ तौबी दोइनो द अखोइ द याम मेक सेंगना खंगनबम चंगी लोइनना मसी द इमाइबिन मयाम ना हंजन हाइजबो मयाम दो मोइना ताबी दबदगी
ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃ ꯈꯨꯠꯁꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯡꯖꯧꯅꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯍꯥꯏꯖꯗꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯧꯑꯣꯏꯕꯤꯗꯕꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯌꯧꯈꯤꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯝꯃꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯊꯦꯜꯁꯦ ꯆꯪꯉ ꯐꯝꯕꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯤꯅꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯀꯌꯥꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯔꯦꯟꯖꯃꯦꯟ ꯀꯥꯏꯗ ꯇꯧꯕꯤꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯁꯟꯁꯦ ꯁꯤꯝꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯇ ꯄꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯝꯂꯤꯉꯩꯒꯤꯗꯨꯗꯤ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯝꯅꯔꯝꯃꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯔ ꯉꯥꯟꯈꯠꯂꯛꯄꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯇꯦꯛꯄ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯎꯔꯝꯅꯤꯅꯕꯀꯣ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯥꯔꯠꯀ꯭ꯋꯤꯛꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯟꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯣꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯇꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯜꯂꯒ ꯆꯪꯍꯟꯗꯕ ꯈꯣꯠꯍꯟꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯇꯦꯝ ꯐꯝꯃꯤꯉꯩ ꯃꯅꯨꯡꯁꯦ ꯊꯣꯛꯑꯒꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯍꯜ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯁꯣꯟꯕ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯁꯤ ꯋꯥꯟꯊꯗꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯟꯊꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯃꯤ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯌꯥꯎꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯃꯤ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯁꯣꯛꯇꯕꯗ ꯋꯥꯟꯊꯗꯅ ꯃꯤ ꯃꯅꯤꯅ ꯄꯥꯈꯠꯇꯅ ꯃꯤ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯑꯍꯜ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯁꯣꯜꯂ ꯑꯅꯤ ꯑꯃꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯤꯁꯤ ꯃꯤꯅꯥ ꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯀꯤ ꯑꯈꯪꯒꯤ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯨꯔꯥꯅꯥꯅ ꯉꯁꯤ ꯆꯐꯨ ꯆꯅꯥꯏ ꯈꯔ ꯄꯩꯔꯤ ꯈꯣꯠꯂꯤꯒꯨꯗꯤ ꯅꯤꯡꯈꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯅꯩ ꯅꯣꯡꯃꯗꯤ ꯅꯤꯡꯈꯥꯏꯕ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯁꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯥꯟꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯕꯦꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯗ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨꯅꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯁꯤꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯁꯤꯗꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕꯤꯕ ꯃꯤꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯊꯤꯀꯥꯅꯔꯥ ꯁꯤꯗꯤ ꯈꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯤꯒꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤꯐꯥꯎꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯁꯥꯕ ꯌꯨꯝꯈꯩꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯁꯥꯕꯗ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯥꯠꯀꯦ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯄꯦꯟꯗꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯣꯏ ꯁꯤꯃꯦꯟꯁꯦ ꯄꯥꯏꯕꯗ ꯕꯣꯡ ꯀꯥꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯁꯥꯕꯗ ꯈꯥꯖꯤꯜꯂꯤꯗꯣ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯀꯅꯥꯝ ꯆꯪꯍꯜꯂꯤꯗꯣ ꯃꯔꯝ ꯂꯩ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯒꯦꯅ ꯇꯧꯕꯅꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯖꯩ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯟꯁꯤꯡ ꯐꯝꯕ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯅꯦꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯦꯟꯗꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ